Deci, bak Petko. Bak şaşırma alsan kaybettirir. Ramo beşe. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazırız. Şimdi ben sana şey söyleyeyim sonra. Ahmet. Alkış istiyor, alkış. Ahmet şimdi bu sonunda yaptım o büyülerimi hepinize alkış. Beceremezsen hiç alkışlamayın. Bravo. 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 Malke parata za razvanje sao numera. Evet, bravo. Yeteneğe. Oraya Türkçü. Bravo. Bravo. Bak bravo. Sen kime güveniyorsun? Alkış. 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 Şaga buna ne deniliyor? Bulgarya, Turция, Серия свят търси талант nerede? Burada. Tursi bir talant ima Bulgarya. Hoppa. Bak ne diyeyim sana. O yukarıda mı? Ben aşağıda mı? Hoppa. Yok. Hoppa. Hayır. İki kızın Kardeşim. çenesini çekti. Hoppa. İş bitmiş. Ne bu mesela iş? Mesela o yukarıda bir aşağı Alma. Ben bunlara aydın. İşerdim senin bütün promosyon. Ver bana bir gazete. Benim kızanlar. Çok racı. Şu an yapaydım. 50 dolar atıyor. Ahmet abi. Biz onları da açalım. Biliyor. Bilmiyor. Ver bana bir tane. Bulgarya zaten tusta lan. Ver bana bir tane. Yapmadıysan pazarlık çocuk. Boş şişe getir bana. Cuma cüzü kalmış. Yani Cuma Akşam'da. Çıka. Çocuklar. İmde varsa 20 lira versin bir yana yapayım numara. Eyvah. Ya da 10 lira ya da 20 lira. Ama sen çocuk tabii. Senle bir ders alacağım. Benim de kanalım. Yaptım pazarlık kendisi. Bir de konuşma var. 50 santim. Evet. Konuşma var. Ако можеш само да ни обясниш за какво става въпрос, защото в интернет хората няма да разберат. Ще разберат. Aga Кажи де. İnternette saldırıyor ne güzel anlayı var onun. Ne söyleyeyim ben? Lazım. Не yapıyorsun sen? Какво правиш? Търсим таланти в България. 4 години съм в Хамбург, Германия съм работил. И какво съм направил? Да, кажи. 4 апартамента имам, 6 Мерцедеса имам, си ги познах и под наем автомобилите в България. Да. Обаче ще обиколи всички държави, като майка България няма. Да, в момента какво ще направиш? В В момента търсят таланти в България, не съм го направил, не съм го участвал в България, само по другите държави съм го правил. И всеки един гражданин минава фърля 1 евро, 2 евро, 1 евро, 2 евро, за 30 дена правил 450 евро. Много. За 450 Да. Bir sos vuruyor çekiyor parayı. А сега тук се пие, момчета. Това 20 лева ли ще извиняваш? Това е, да, 20 лева, само с 20 евро става, и като отивате в Англия с 20 паунди става. В Англия 20 паунда И става. с швейцарски франкове с 20, само с 20 става номера. Значи с 10... С 100 не, с 50 не. Само викаме така, например сега. Ара здраве, момчета, и да видим какво ще стане. Кажи ми таланти в България. Kızanlar çok iyisin vallahi. Петьо, ben büyük işim var, taşır. Türk orları yapıyorum, elime bakıyorum. Vallahi.